Mbere gucokia maratasi make kirirwiro ruguchwa gitiga spika wa gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi thaa 8 cia imunthi ariri munini wa gavana wa tene Daktari Eliud MURITHI athingatirwa nura ararwagira giti kia gavana kithurano ni gikuruku na kiama gia chama cha kazi Felix GITARI MBIUKI ura arari MCA wa Koroto gikaroni kia Biri Samuel Mutheni Karangi na muthia spika wa bunge ya mbere ya kaunti ya Tharaka Nithi ura nkuruki ararwagira giti kia mbunge wa echigo ya chuka egamba ng'ombe John Babu bana baba ibo bakureba gucokia maratasi mago na baegwa certificate cia kurwirira gitiku igikinya thaa 12 cia ogorobwa imunthi uranu ukure muthia wa gucokia maratasi mamu ngatwika very fair in the nuyengo ya speaking go ya utweka referee kumenyera na coordinate. In addition to that ngakisha ayumbe barato kwa twena bo bakuruta ngwembega ya girito ya gusabu wananchi na kinya growth sheria ira friendly kwa wananchi. The process has been okay. Makaratasi imekubalika na magukua kogu I'm home and dry. I'm the former clerk of County Assembly of Machakos. Kogu sheria cionthe procedures cionthe cia office ya speaker ntekwathirerwa na nauga ngaria tariki 21 ni ira nyombe mabatire ya rora ya County Assembly ya Tharaka Nithi ngusavu agu no aniumbi je thina rero irongore ari turagagu na standing orders na chirwa mutakare na tai na magoti kana suti ona kwarite hata mweri wa kenda toyo mweri wa 10 ni promise it in the first 100 days contractor gacha on site ambiria waka offices na chambers cia MCAs ira ciambirwe the other time ciachoka ciaruga mwezi ni ACC. Spika wa gikaro gikuruku DJ Mbaya no umwe wa barabara gwetanagirwe na gitiku ende atirachokia maratasi make. Wazo letu lilienda kwa gazeti tarehe inajulikana kwa sababu ilikuwa kwa gazeti, ilikuwa Wednesday 21st September 2022. Tulikuwa na applicants 7 kwa position ya speaker. MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na wa wadi ya Chogoria Franklin Mawira ura athuritwe kagita kambere nabo ibajukitie certificate ya kurwirira giti kia munini wa speaker kira kinenkagirwa umwe wa MCA barabathure tunari kuringire muthure ninkomenya kuria the former speakers deputy speakers makorwa mata performaga wega. I will really improve on that. Kagitanika kinyu getu to even as young leaders tujukie the manto kana tuambirie kwithwa tugitwika mentored kwithwa tugikinyukia au ende MCA bonthe bagikaro kia bithatu gia county no baririgirwo kwambiria ikaro biago ntuo ya Jumatano iranio ikaigwere ntuo ya kuthura speaker na munini wake. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.